Jaram hino ɗo tarika fiima antu heɗito moƴƴa. Fii taalibaɓe ɓe ema Yuusu ɓen ɓaawo baafe ombiiɗe ɗen. Yuhanna ombu baafal ngal mi hoolaaki ɓe. Ɓe fuɗɗori wargol annabi Isa ko enen non ɓe aranta jooni. Ɓerɗe maɓɓe fof no maayi kamɓe taalibaɓe annabi Isa ɓe. Ɓe suuɗii ka ɓaawo baafe ombaaɗe. Hari ɓe andaali wonde annabi Isa immintinaama. Wurille non Maryama yewtidi e makko. Ko menen ni udite baafal ngal. Keloyo paasu a artaali tawa ka suudu. min yewtidi e annabi Isa himo wuuri. On to yiwɗon mo haalanemen goonga on. Ka fuɗɗode men anditanomo. Ko ɗum woni ko feƴƴi meɗen seppa yewtida tunde wotere goɗɗo ari takko amen o tawti men ka nder yewtere amen. O landi men ko fi hondume woni yewtude. Mi jaabibo mi wi'i hara ko antu woni mo andal ko waɗi kon e ɗe balɗe ɗo yer salam e mana fi ko annabi Isa fempa kon ka leggal altinirangal o sifani men fi ko Allah hiitino kon awa kadi ko non ɗum hanuno laatorde. Pellet noon hiɓe humpitino fi makko e ko windi kon ka defte fi makko. Yewtere amen nden de'intini men sa'i on feƴƴi hari niɓɓi fewno hewtugol amen ka saare. Men sa'atinimo fiyo men hirtodu ko ɗum woni ko waɗi. O ƴetti bireedi on o taƴiti pecce ɗiɗi o jonni men on say noon men anditimo annabi Isa men anditunomo o wirni hari meɗen sutodiri o muti. Ko non woniri men yewtidi e annabi Isa meɗen hawji e meɗen dogude fota fi argol haala naw wondema himo wuuri. Si yimɓe ɓen fotti e annabi Isa ɓe wawata marangol ɗum hoore maɓɓe tun kono haray hiɓe faala hollitugol ɗum woɓɓe goo kadi. Fewndu ko ɓeya taalibaɓe ɗiɗo woni e yewtude ɓeya hedditiɓe fii ko feƴƴi kon. Tunde wotere annabi Isa feeñani ɓe ka nder suudu o holli ɓe juuɗe makko ɗen e koyɗe makko ɗen. Yo ɓuttu wonan on ko non woniri. On say taalibaɓe ɓen gonɗini ɗum nanugol no yewte fii annabi Isa no moƴƴi. Fottugol e annabi Isa ittay noone kala sikkitaare okkora en weltaare. E nder taarika kan ɓe inneteɓe Maymuna e Sarata yewtay en ko honno ɓe fottiri e annabi Isa. Ko Husaynatu wonno e yewtude mo. Mi weltanike ma fii ko heɗitiɗa kon hiɗen e saari.